Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 23. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: Kullu ummeti yedhulunel cennete illa men eba. Qalu ya Resulallah ve men ye'ba. Qala men ata'ani dakhalal cenne ve men asa'ani faqad eba. Ravahul Bukhari. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Ümmetimdin barысы beyişke kiret. Baş tartkanları mından bölök. Mındayça aytkanda ümmetimdin barысы beyişke kiret, baş tartkanları kiribeyt. Oşonda o Allah'tan elçisi kim baş tartat dep aytıştı. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Kim mağa moyun sunsa al beyişke kiret. Kim mağa moyun sunbasa, günökör bolsa al baş tartkanı bolot. Beyişke kirүүдөн baş tartkan bolot. İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan sahih hadis. Düşündürme. Çındığında Muhammed Allah'tan elçisi dep kübölük berүү, ar bir buyurgan işlerinde ağa başı yönü, jana al kaytargan işlerden tıyılıunu öz içine kamtayt. Allah Taala Eyüp Kur'an'da mınday deyt: Ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha ati'ur rasul. O Allah'a iman keltirgenler, Allah'a jana anın elçisine moyun sunuңlar. Bu hadiste paygambarga moyun sunup al buyurgan işlerdi atkarуу, bul oşol pendenin akır akıbeti beyiş bolusuna sebep bolor ekeni, al emi paygambarga baş iýbö, bul adaşuu bolup sanalıp, akır akıbette tozoku bolusuna sebep bolor ekeni tuuralуу bayandalıp jatat. Ümmet ekiге bölünöt. Ümmetu icabe. Bular paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'ge iman keltirip, anın paygambarlığın tasdiqtagan adamlar. Alemi ikincisi ümmetu da'va. Bular paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'nin dinine çakırılgan jalpı adamlar kirip ketet. Ahlu kitaplar bolsun, ahli kitaplar bolsun, başkalar bolsun. İmam Müslim rahimahullah'dan kelgen hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi la yesma'u bi ahadun min hâzihil umme Yahudiyyun ve la Nasraniyyun thumma yemutu ve lem yu'min billezî ursiltu bih illa kâne min ashabin nar. Ravahul Muslim. Ravahul Muslim. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Muhammed'in canı anın kolunda bolgan zatqa ant, mına uşul ümmetin kaysı biri bolsun, Yahudisi, Nasranisi bolağı, men tuuralı uğup, kiyin men anı menen jiberilgen nersege iman keltiribey ölüp ketken bolsa, al tozok elinden bolot. Kapırlardan tozoka kirүүлөрünün negizgi sebebi de, Paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge baş iýbey, kapır bolgondoru sebep. Bul hadiste sүйүнчү kavar, jana eskertүү bar. Kim paygambarga baş iýse, beyiş menen sүйүнчүlöndü. Kim ağa baş iýmese, tozok menen eskertildi. Allah Taala Eyüp Kur'an'da mınday deyt: "Felyahzarillezine yuhalifun an emrihi en tusibahum fitnetun aw yusibahum azabun alim." Paygambardyň buyruğuna karşı iş jasaganlar başlarına bul dünyada bale, je ahirette can orutkan azap düşüp kaluusundan abaylasın. Emi hadisten alına turgan paydalar, birinci paydası Allah'a baş iýүүnü, moyun sunuunu Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'ge baylanıştırılıp jatat. Antikeni Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan nerselerden barısı Allah Taala buyurgan bolup sanalat. Allah Taala Eyüp Kur'an'da mınday deyt: "Ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha." Jana al Paygambar özünün oy kawlusundan çıgarıp süýlebeyt. Al süýlegen sözler Allah'tan kelgen vahiy kawarынан başka emes. Jana başka bir ayatda mınday aytylat: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدٌ عِقَابٌ. Jana o mu'minlar, Paygambar silerde emnege buyursa daroo kabul algıla, emneden kaytarsa oşol zamat kaytkıla, Allah'tan korkula, çınında Allah'tan azabı kattуу. Ekinci paydası, Allah Taala'nın elçisi emne nerseni buyurgan bolsa, oşol nerseni kılgıla, emne nerseden kaytargan bolsa oşol nerseden kaytkıla. Antikeni Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem jakşılıkka gana buyurat, jana jamanlıktan gana kaytarat. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah aytat: Men Kur'an'a karap çıksam, Allah Taala Paygambarımızga baş iýүү tuuralı
Пайғамбарыбызға баш ию туралы 33 аят түшүргөнүн таптым дейт. Құранда 33 жолу пайғамбарға баш ию туралы аяттарды таптым дейт. Ал эми кейбір алымдар 33-төн көп аяттар бар деп айтышқан пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баш ию туралы. Üçüncü пайдасы ва маана шахадату анна Мухаммадан расулуллах, жанадағы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi dep küölük berүүнүн manisi birincisi taatuhu fima amar, emnege buyurgan bolsa başıyı, emnege buyurgan bolsa başıyı. İkincisi ve tasdiquhu fima akhbar, emneni haber bergen bolsa anı rastoo tasdiqtoo. Üçüncüsü ve ijtinabu ma naha anhu ve zajar, emneden kaytargan bolsa oşol nerseden tıyılуу. Dördüncüsü valla yu'badallahu illa bima şer'a, Allah'ka al kişinin şariatı menen gana, al kişi alıp kelgen jol menen gana ibadat kılуу. Пайғамбарыбыздың пайғамбар екеніне күөлік берүүдө мына ушул 4 шарт толук болуусу керек. Шейхул Ислам рахимахулла айткан, Аллахтын элчисине ыйман келтирүү бул эң негизги нерсе. Ыйман мунсуз толук болбойт. Дүйнө акырет бактылуулугу мына ушул Аллахтын элчисине ыйман келтирүү менен гана. Ошондуктан пайгамбарыбызга ыйман келтирүү бул исламдын бир түркүгү болду. Төртүнчү пайдасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирип, анын пайгамбарлыгын тасдыктаган, Аллахтын бирлигине ыйман келтирип, Аллахка ширк келтирбеген, бирок өзүнө зулум кылып койгон кээ бир күнөөкөр мусулмандар таухид неаматы себеп тозокто түбөлүп калбайт. Аллах таала кааласа кечирет, же күнөөсүнө ылайык азаптайт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дининен толук баш тарткан киши, анын динин кабыл албаган киши тозокто түбөлүп калат. Ahlus sunna wal jamaa işenimine layık mına uşunday. Wallahu a'lam.